سری دا هوا ساکنه و رهوالن وی و دیسا هوال اوین گویی و رهوالن وی و 11 هوالن کو به کیمیاسال شهید کتن ام شخص وان هوالا دا همو شهیدن تکوشین آزادی ام بیرتینن ام بجنا خال بروان تاوینن و نتریه خواتین زمان وقتی زانین 23 کانون دا اریشه که پاریس دیسال برانبر هم جن هم جی گل کرد هات ام کارم بیشن ام وان بویرا ام نخریبن برای 10 سالان جی دیسال پاریسی لعین داره کمکجی که برانبر کردا رو دابو دوی کمکجی دا دیسه هوال ساکنه جانسız هوال سارا هوال فیدان دون و هوال لیلا شرمس شهید کتبو مخابن هی اف بویر نهات یا زلال کرن هی ام بیشن دا عالی دولت فرانسا و هر وکی دن دا تبرسه که ام بیشن جهدا نهات یا داین پشت 10 سالا دیسا لفرانسا لپاریسی اف قتلیام خواه دوباره کرد قتلیام دویمین ها دوباره کرن اما گلو کرد ما گفت ام جوان بویرا نخریبن مخابن ام تکارم بیشن دا دیروکا کردان دا قتلیام بوی رنگی هر پیکاتنه ام بیشن قتلیام درسمه بگیرن یا مراشه ام بگیرن حتی اموارن ام بیشن سر وک آبی موسا ام بگیرن زاروکا ام بگیرن وک جیلان اون قلا ورک اور قایمازا دیسه ام تکارم بیشن لروجاوا کمکجی کو هاتن پیک آنین به دست داعش کو هاتیه پیک آنین برانبر جن زاروک و جواکی کمکجی کو هاتن پیک آنین دیسه ام تکارم بیشن لجزیره لشرناخ لسلوپیا انسانا زندی دوام بودرما دا شوتاندن ام ما قلت يا ديروكا كردادا ام جوانا نخريبن تم ام بیشن به قتلیام را ام رومانه تایبت ام بیشن درکی ام بیشن آوروپا ایکو ده سر ما دا وک گمان چه ده اوکو ام بیشن درک وک آوروپا کو ده بیشه ام تایبت فرانسا دبین یا işte پاریس جی عشق و اوینیه جی خوشک بونه بویت ناس کرن درکی وساندا کو ده بیشن ام دموکراتن ام وکهون ام مافی مروفان هری یا اک ده پاریز امن درکی وسادا قتلیام کل برانبره هم گلی کرد و هم جنه راستی گمان بسری مداد چیکرن bana tabii ki tekoşuna gele kurt tekoşuna rızgariye em bejin ne qote yani em ne karın vek bu yere ki bigrindest em karın vek birdozi bigrindest vek em bejin em tekoşuna gele kurt ve em bigrindest em musa digrindest çima çünkü vek tezanin evet 7 sale به پرگالی ایریش و قتل کردن قتلیام و کشتن و آسیب نکردن و همه جوره ام بجه تنکردن لسر کرده aslında demeşandın. Ya ki de demeşandın ya tabii ki Komara Türkiye'de demeşandın yani devleta Türkiye'de demeşandın. Çima çünkü devleta Türkiye buna xas ser tenebuna kurda daya ava girin. Görev avi eva ki erkevi eva ki gerek kurt tenebe yani. بفیزیکی به ناسنامه به روحی به چاند به زمان گره و ترکا کرده تنه بکه یعنی اوجه به دست کی داین به دست ام بیژن ناتوه یعنی به دست ام بیژن گلادیان و ام بیژن او دولت کرد بیژن işte دست اروپای آمریکای روسیه به دست وانه به پلان وانه Türkiye'ye de demeşten yani ev vekiliye yani em nikarim bejin işte belki em nikarim bejin komplo ses serokati ne hecatme edema dest pekir bu serokati dil hat girtin aslında da viyada pır ispat vekil ortaya yani ku desten devletin dünci em bejin de nava tenebuna kurda da yani nava katliama kurda da em nikarim bejin katliama Paris'e çebiye te devlet jene bertarafa yani hamu
شکلی که دست وان نباوی قتلیام دا جه گرتیه یک اف یا دو دیا مادام هم دبیجن اگر دولت فرانسا حکومت فرانسا د نوا وان قتلیام هر دو قتلیام کو د نوا 10 ساله ده هاتیه چیکرین دا اگه تلیا د نوا وی بو یری دا تنبه چه مشکره نکن 10 سال درباز bu çi meşkere nakin yani. Emecin tetikçiyi hatın girtin. Tetikçiyi birin formalite usad bejin ya vak birin kirin hafsi peşraji be guman mir gotin nizam naxwaş ketiye kanser biya nizam çi biya usamriye vana hamu person yani serimeda ve geli kurt yani pers serimeda çedike هیویا زلال نکریه قتلیام دو د نوا امبیجن د نوا پاریس دا نوند پاریس بخدا امبیجن رودایه چه حتی نه دیسا حکومت فرانسا بدنگ مایه اگر بدنگ ما بسه demek ki evce hevkari vi buyeriye Türkiye komara Türkiye me got hebuna xwa ser tenebuna kurda daya avakirin kurtlu kuderit be brabe evci idi eşkere yani kurtlu kuderit be brabe kuderi dünyaya da be kuderi cihanet be brabe daha kurda ma rexistin kirin bi nasnama xwa bi zaman xwa rexistin kirin tahammula Türka devleta Türka beraber evan kurda tene o به چه شوازت ببره شواز هر بی اخلاقی پکتینه او امبیجن جبوکو کرد جیانه که جبوکو کرد مافی خو نین زمان جبوکو کرد هبونا خو نین زمان کردا قاتل دکه یعنی اف وکریه یعنی مگوت یا دیرو که دا صدان میناکی و سان هنه چاوا کو امبیجن ایرو کوارا ترکیه امبیجن دولتا ترکیه دخوازه روجاوا شورش روجاوا بتفسینه سرویا بازار قرج داده میشاندن چاکل باشور دخوازه ام بیجن هر چقاس اشکالی که فعلی چکر و دخوازه ویا بخواه فرمیتی دا که ایرو ام دبینن باشور کردستان دا چه دکه جبو کو دست کفتی کرداش دست کرده ورستاندن تشتن دبیجن یا هر به اخلاق سیاست هر به اخلاقی علی آبوری ده هر امبیجن تجارت به اخلاقی هر تکلیم به اخلاقی چه به پکتینه کو آرمان چه تکبرنا کردانه دیسا امتکارم بیجن لباکور هم عالی آبوری هم عالی سیاسی هم عالی جواکی چه نامینت نسر گلی کردن باکور ایرو هم دبینن یعنی هر رو گرتن هر رو امبیجن تاب هر رو امبیجن همو عالیانده قریز سه کرده دادن میشاندن وانا همو گریدای هفن یعنی امبیجن میناک چیه işte امبیجن روکی بریا قتلیام باکور امبیجن سیاسی soykırmak چیه bu همو امبیجن خباتکاری پارتی و سیاسی پارتی همو هاتن گرتن را دودیه پاریس قتلیام چیه bu bana cehap qotninin em dikarim bana çe bagere bidin bana tabii ki megot ya hamu deskefti kurda kujdesi kurda var standın ev siyasette meşandın konsept ki konsepta em bejin ruhandına kurda konsepta tenekirna kurda konsepta qırkırna kurda bana hamu konsept ki danin yani çerçeve ki de hatının plan kirin o dedin meşandın دیسا ام دکارم بیجن تایبت ام بیجن تجدید سرکاتی تجدید اقوى سرکاتی گران کرنه انجام ویه aslında دخوازن ایرو دنگ سرکاتی قط بکن ام بیجن جبوکو سرکاتی خانگی نگر جبوکو سرکاتی خانگی نه رقصتنه تجدید تکی هری گران سرکاتی تیمشانن اول 22 ماه تا آگاهیش سرکاتی نگرد روشوی چاوانه تندرستیوی چاوانه تو مثلا گلی کرد دوستن گلین کرد روشن بیر ام بیجن حرکت پککی تو آگاهی سرکاتی نگرن یعنی ام همو دوی گمانی دانه acaba روش سرکاتی و داره چاوانه آرمانش چیه؟ آرمانش شخص سرکاتی دا تجدید کردن سرکاتی گل کرد هم دقادن جواکی دا وک حرکت گل کرد هم بیشتر دقاد پاراسنا مدیای دا بروخینه و هم بیشتر تنه بکه خلاص بکه
eve yani konsepta kovara Türkiye u embejin hükümeta AKP MHP dixwazin ser iktidara xwe dixwazin taxtê xwe saltanata xwe 2023 da bi xwîna gelê Kurd carekî din ava bike, carekî din şîm bike, carekî din em bêjin xwe dibe car saltanata xwe bide berdewam kirin. Çünkü xeyalên em bêjin ya AKP de şexsê Erdoğan da xeyalên Erdoğan ew ku bibe em bêjin imparatorê Rojhilata Navîn bibe imparatorê em bêjin xeyalên işte Osmanliyê pêk bîne xwe bike imparator büyü avay Rojhilata Navîn bike bindestê xwe û goranê vê siyaseta xwe bide meşandin. Armanc ev e yani. Me beriya 7 sala ser tenebûna Kurdan Cumhuriyet hata vekirin. İro dixwazin ser tenebûna Kurda carekî din İmparatoriye Osmanliye bidin avakirin. Elbette em jî dibêjin yani em wek gelê Kurd êdî fena berê ne berênin. Gelê Kurd xwedî partiye, xwedî serokekiye, xwedî birdozîkiye, xwedî pergalekî, xwedî rêxistinekiye. Em her alîda em xwedî em bêjin daw dozinin. Ji ber wî jî beramberê vî qirkirinê, beramberê tecrîtê, beramberê van qetliyama elbette em ê wek dibêjin ya bi pêngava şerê gelê şoreşkerî em ê tev bigerin, em ê hereket bikin, em ê dibêje heta em serokê xwe ji bin tecrîtê rizgariya wî pêk neynin heta em gelê xwe ji bin vî bindestî xilas nekin û heta em negêjinin lûtka herî bilind tabii ki sekin jî ji me re tune. Em bêjin taybet di meha Nîsanê heta îro di Başûrê Kurdistan'da di qada parastina medya şerekî pir dijwar tê meşandin. Em dikarin bêjin heta van kêliya bile ev şer ranewestiye li beramberê hereketa azadiyê şerekî bê ehlaq, şerekî bê pîvan tê meşandin. Taybet em bêjin devleta Türkiye, hikûmeta AKP MHP ji bo ki binkeftiya xwe bi gelê Kurda û gelê din û gelê xwe Tirkan re nede nîşandan taybet em bêjin çi dike bi çekên kimyevî ku qaşo di nava cîhanê da di nava em bêjin biryarên di nava şerda qaşo em dibêjin ki çekên kimyevî qedexe ama eva bi mehane bi sedan cara çekên kimyevî beramberê gerîla beraberê hereketa azadiyê hatiye karanîn û hîn jî tên karanîn. Hevde hevalê me heval dizanin di raya giştî de belkî jî temaşe kiribin hatin şehîd kirin. Dîsa 11 hevalê me bi çekên kimyevî hatin şehîd kirin. Gerek beramberê viya jî hemû gelên Kurd, dostên Kurd ê ku dibêje ez xwedî vîjdanim ku em di vî bariyê de ne gel bi xwedî vîjdanê kî dibe bira bibe ji bo me nepirsgirêke ê ku em bêjin bêje ez xwedî vîjdanim gerek beramberê vî şerê qirêj bisekine helwestê xwe bîne ziman. Çima jin hedef tên girtin? Tabii 5000 sale pergalekî em bêjin ya bavik salarî hatiye avakirin. Ev pergal bi xûn, bi qetliyam, em bêjin bi dagirkerî, bi kuştin, bi talan ev pergal hat avakirin. Di nava 5000 salan da dibe cinawarekî wek kapitalizm hat avakirin. Cinawarekî em bêjin netew dewlet hat avakirin. Di nava vî pergalê da em bêjin tu cara jin cê xwe negirt. Tu cara jin di wir da em bêjin wek navê jin di vî pergalê de em bêjin cih nedan jinê. Çêkirin beriya 5000 salan beriyan Sümeran pergalekî wisa danavakirin jinê ji sahna jiyanê derxistin û anîn kirin nava çar duwaran. û navê wî jê girtin, nasnama wî jê girtin, rihê wî jê girtin, fikr û ramanê wî jê girtin, hemû tiştê jinê girtin û kirin jina malê bes nasnama dayîktiyê tenê jê re hêrîştin.
و ناسنامه جنتی تنجره هلشتن یعنی جنا فلان کس یعنی مصاب ناو بکن البته دنوا 5000 سالان دا وقت به خطه که زراف جبه تکوشینا جنه هر بر دوام کرد یعنی به ام بیجن به سازین به فمینیزم دیسا ام بیجن وک پیر عبوک بیجن سردما پیر عبوکان bana mesela bejin bana da dem tekoşin hatın meşanın beraber vi pergala bavuk salari o desem bejin vak Avrupa taybet embejin vak Hipatya vak Clara Zetkin vak embejin Rosa Luxemburg şahsi bana da hen embejin beraber vi pergala bavuk salari tekoşin hatı be meşandın ji encam da gihişte be belki dereki ama em karın bejin sala 20 do greda 21 da 40 salın videoda jina Kurd mora xwal em karın bejin vi serdemi da yani de şahsen sarayanda Sakine Cansızanda de şahsen Leyla Oğan'da de şahsen Delal Ahmedan'da de şahsen Zilanan'da de şahsen Beritanan'da em de karın bejin jina Kurd مورا خو وی سردمی ده. برای جنا کرد، برای تکوشینا جنا کرد، برای امبیجن ایراده جنا کرد. tabii ki امبیجن pergala bağık saları taybet امبیجن devlet Türkiye hükümeti AKP MHP جویا ترس و خوفن وان برای وی تکوشینی وی ایراده چه بیه و ev zihniyete bağlı saları ki ben gote 5000 salada xada hamu qadan da rexistin kiriye tabii ki beraber tekoşina jine tım tırsı xofanda biye o zane eğer jin bebe xay irade jin bebe xadi nasname kod zane pergala yuare ruxandın jiboy veji jina zanist jina rexistin kiri jina xadi irade ev pergal kabul nake yani. Jiboy vice hedef de girdi. Vak embejin nagihan akarsel ko jina zanist bu jina embejin akademisyen bu orta Süleymaniye'de embejin hat katil kirin bu deste Türkiye disa aynı zihniyet bu, aynı kes bu yani aynı deri ev evderke. Çava ko embejin Paris'e heval evin goy hat katil kirin Süleymaniye heval nagihan akarsel hat katil kirin aslında her düce aynı zihniyet, aynı deri bir yer derketiye, aynı cihe embejin ev bir yer hatyastandım beramberejini. Çavak embejinle Bakure Kurdistan'ı Deniz Poyraz hat katil kirin, Rojavay Kurdistan'ı hevrin xalaf hat katil kirin, aynı kesin yani. Bana emni karın şevkot bigrindest. Yani aynı zihniyete, aynı düşmanatiyel beraber jine, aynı düşmanatiyel de kesayeta jine kurta beraber gele kurde, o beraber harekata gele kurde. Jboy veji megot ya tüccaran em buyaran jihevde qotnagrindest, erişi ko ser jine çedibin, erişi ko gele ser gele kurt çedibin, erişi ko ser gele kurd roşlata navin çedibin, de şahs serokati de tecita serokati le hamu kesete kirin aynı ciye. O evci berpersiyar viyaji devleta Türkiye hükümeta AKP MHP. Em tkarın kın viya bejin. Beraber viya peviste ama gele kurt viya ticaret bir nekin. Ev şereku temeşandın. Ev şereku beraber gele kurt beraber jina kurt uzaroken kurten meşandın. Em yek jvi şeri nekotun. Em hamuda nava bir şeri danın. Em gele kurt nava şereki danın. Valatê me hatiye dagir kirin, nasname me hatiye bimpê kirin, çanda me, ahlaqê me, hemî pîvanê me hatiye bimpê kirin. Pêwîst e carekî din em bibin xwayî welatê xwe, xwedî axa xwe, xwedî serokê xwe, xwedî hebûna xwe pêwîst e em şerê gelê şoreşkerî wek gelê Kurd, wek jina Kurd em xwe bi rêk û pêk bi zanist em xwarê xistin bikin, beraber vî zulmê, beraber vî şerê em bisekin.